official announcement team nengai Razaka tai Padinkai Sung Tai Duglayawui Trini je final Los Hoginai final round of Hoginai Bornos and Nunginalene I want to say Sung Jot the contestant no Jot the contestant no Buskang of Haye or Dangso Baza Panabagay and Koine. Sini contestant nong ni Bagui belai ke kapal kaham top 5 ni jagawo top 7 norok tini tiki sinai awni Bagui tai khorok nei sini buskango ketal ke ad khai jaka phading ke sini contestant of nor yang tik buskango phadi or phadi tik buskango okay. Top 10 semi-finalist sini buskango basazak norni buskango ang khoroksa kai borni sini mungrenai borok sakno sini mung rama jorowo yakti sawi borok sakno phunuknai Puila Sini semi-finalist ni Bishingo Rupesh Deparma Sing joto yapakhorle ni bong ni Bagui second otongo Sarati Koloy Mamita Deparma Sushmita Deparma Koso Joy Riang Ishita Tripura Meheli Deparma Priya Jamatia Rahel Koloy Te Basrang Deparma Norok Jotono Borno Nugiman Khana Borni performance robo Norok Nukha Taute Buksong वो फाइनल घड़ी पे हम आ चुके हैं और इस बार बहुत ही कठिन सिचुएशन से हम लोगों को गुजारना पड़ा क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं उसमें टाई आ गए हैं खरक हमनो सेम नंबर बाय मार्किंग खाइजामा Bagui Sini buskango by khorok nei extra finalist hisabe sing mane Wngkha tin noro belai ke sakno yapar sugui luku buskango norni talents strongno noro phunukha aba haikeno sini luku rock sini audience rock sini Tipra Idol season 1 no night on rock Norok Jotono O Resap Kering Romno Norok Sini Narakana Tini Borok semi finalist Piaba Tinini Yagulo Norok Tai Shadjona no Norok Nugimanai as a finalist. A finalist only Bumo Tabuk Nor Nipeskango Tubuitongo results Anipeskango Tabo Yaparzagnai. Very crucial, very emotional situation Tabo. Tam Nehenba. Sinije Beleka Hambai, Sini judges Nibukaktike, Kaisa Ani Yago Sopaka envelope. Norni results, Norni lifeline, Norni results.
नरनो फुनुंनाय नरक बसुक जरा साकाओ गावै थांमानो दिनैनि अ रिजाल्ट नोंनि फिउचार सैनाय फियाबा दिनै जे याखारै मा थांनाय नरनि बागै ताइबो कुचु कतर ओंनानि सोरोंनानि ताइ साकनो आमजो मुंनि बिसिंतिखै साकाओ तिसाइतलांनानि जरा काहाम नरनो रवै दं ताखुते बहुसं फाइदिंखाय आं दिनैनि जे रिजाल्ट्स नो आं नंनि बसकाङाव तुबै दङ बेलायखै नरक काहाम रोजाबनाय र आं साकबो नरनो बाहायके बसकाङाव तुबै नरनो जतनि स्लाय गोरों कुक होनै फाइनालिस्ट रहनाय बा फाइनल राउन्ड रहनाय नरनि बुंनो साख्लायनानै आं साकबो गोलैजाक फिया पहिलानि बुमुं आं पाइथाकनि बोखाक्तिखे चेंसिनाय नर जत रेडी दंबाय नब्ले खाता बायदि नरनि फिउचार दिनैनि सिमिनो बेलायखे गोजोंखाय सैजाकसिनाय मेहेली देबर्मा नंनि बसकाङाव मेहेली देबर्मा नेक्स्ट नंनि बसकाङाव तुबै दङ प्रिया जमातिया जों जत याफाखरलाइन बरनि बागै प्लिज बरनो सपोर्ट खालायलायने आबो हायखेनो नेक्स्ट सुस्मिता देबर्मा बरनि बागै फायदि जों जत याफाखरलायनो बरक खरब थामनि बिसिङाव टाइ ओंखा माने बरकनि मार्किं समान समान थायै बरक मानखा नाउ रिजाल्ट नंनि बसकाङाव सानानि बागै आं थाङै दङ आबो अंकै Ishita Tripura. Next. Sinibus kang opay tongo. Abongke. Any guesses? Takut te bohuso. Norni buskan tabuk tubuy dong. Rupesh Debarma. Next. Wngkha kayo norok jotono sina. Wngkha kayo norok jotono saimanna sabongi dongkhana. Norni guesses correct panangi dongkhana. Norni guesses Chaya panangi dongkhana. Phiaba all result knaoi. Nor jotono khasrang ne Wngkha kayo. Sing nungin hanai Rahel Koloy on the stage. And the last
bumung sini beskango takuk te bohu song sabono kibinai sabono kibia sini judges song ni belake tough situation ni besing tipano markings rana angka te markings ramani yagulo correct thani tai angka tai mani yagulo tai baki 4 contestants no borok obo haikeno sekangai tubuka boni bumung Wngkha Basrang Deberma on the stage. Thank you so much. Takute bungsong padi seng nungin hanai sini correct time contestant no buskango padi naro. Borong ni outstanding performance seng tini nungui Wngkha. Borong ni je outstanding performance rono seng Wngkha. Seng jotono belai ke khatong khaja ke belai ke tong thok lai seng mobo masalai ka seng rubber sab lai ka khabi sing bising mui ro bo song lai ka mai ro bo song lai ka baksa ka loop nangai bo sawi bo mo soyok jakha phia tinini je him lai thani wo competition ni round no हार जीत होते रहते हैं all the situation sing borok khorok thamno sing Wngkha borok sing bai baksa final round of sogiya angthano borok sing bai baksa final lo sogiya angai tong phano borno sing belai ke khabai hambai maro tamni hinba borok belai ke tough competition rakha tinini semi-final round. So, borne bagi padi, sing joto, yapa korblene please. Our high situation. Hoitoba, sini bagi belai kom no payo, belai kisi sano sing joramano, piaba. Tinini bagi borni him thani, borni tong thani, bororok, lukurok, borno sini nai. Je borok top 10 ni besingo semi finalist rokhnei borno sini mannai takute busong borni bumung takuk kosuzoi riang bukuk mamita and bukuk sarati koloi sing borni bagai one last time tewe shine high sing joto yapa korlen please hambai padingkai sing borno sing tinini bagai sing borno belai ke khani mokol ni mukti galai phano sing borno yakari rohna nangkha phiaba khabai thekri takute bogsong borno sing sini narakha kubun jorao sing borno angshio borok samung go nangai so oborok Wngkha sini tinini top finalists top 7 padi sing borni bagai tewe cha hai joto ya pakhor baene borni bomo ang tewe cha hai non ni buskango saire pinai Basrang Deberma Rahel Koloi Rupesh Deberma Ishita Tripura Sushmita Deberma Priya Jamatia Te Mehli Deberma borongkai sini top finalist Tipra Idol season 1 day TTA DC by Luajijak